velik pozdrav svim ljudi, dobrodošli u novu epizodu na mom kanalu. I da, to sam dobio Giant Chest, pa ajde da otvorimo. Nisam mogu što da čekam, jer sam ga dobio preključe i sada samo vrtim. Pao sam puno sa trofejima, tako da ajmo Crown Chest. Dobro. Ima šanse Legendary ili Epic? Ništa. I sad ovdje ima šanse barem Epic da dobijemo, jel ono? Bam. Tu. Najbolje je Gold. I još sad samo da dođem do Legendary arene i da kupim neku od ovih kartica. Znači, ljudi, imam 10.000 golda, mogu da kupim bilo koju karticu koju nemam. Znači, vi mi predlažite dole u komentare koju karticu da kupim, Elektrovizor, da Lava Hound, da Log i da ljudi, eto, da doniram ovdje ovako. I da ljudi, eto, to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!